Oke guys, jadi kebetulan mula nama Kapang Ratu Toba tu kota Banda Aceh alias kota Medan. Jadi lah nama itu ku situ Erlandi lau tu kota Medan lau kuliah. Jadi kebetulan dua di jauh namin na kuliah kan. Ama pas sekolah ni mulai sian adikku si Pita marah cita-cita tiki di Medan. Ada puji Tuhan saat sonari asiron itu ani bodoh pe kubantu akawang sekolahnya lagi melatih itu kan. Jadi aku sangat bersyukur ada batu Tuhan. Ala nanti 2.500.000 gajiku di kota Medan. Bodoh bantu anggikku si Pita kuliah. Satu sonari mana mau mulai semester. Oh, namanya semester 7 nggak tahu lah ya. Baru lanjut mau sekan itu aku nasana naik hubai kuliah. Dang narong dan hepeng ini tua aku. Ale aku kan dak sekolah aku. Jadi ala dang adong niat tulang mar sekolah. Tumagong maaka itu kubain sekolah do aka anggiku. Alana halaki umurnya masih muda kan, jadi masih umur 18 daripada Turkarejo lau tu kota Medanan tumagong maju wan malaki sekolah alana kan adong boy mabidantu ni umma ni garis korban jadi lana malaki sonar tu pangratuan ekon nilai do daba parsitesna do parsijajanna laut tu kota Medan alana molo na tu ni ba umakku do bapakku ngametu beda bayah jadi selagi au bu bantu kanggiku ubantu na tabilang sekolah au jala udo budak ku to kanggiku molo tiki hara jamune hamu hedwen ingot tamu sini kumato lagi alana kan mabir duiba jadi ujo maju si Lendi dah Lendi 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 Lendi, hajo, cuma here, hatop. Jadi rona masih Lendi, masih Lendi. Pak majo stepung. Mana cepat sinjau emosi jadi titokon. Aku dari daun nabi brown, stepung. Berjuda sebentar aku kondet permanen. Jadi nama si Lendi nak mikan, lala memang tu kota Pangaratan na kota tu badulok sanggul. Setiap bijo tu amaban epiki. Jadi boleh me persijajan olana dan nabu terpatu. Malo-malo, ulang hatong sumber hebing. Ulang so namora kami na pogos. Iyo di huta, ho anak na pogos. Namora di terus. Nah, aku 100. 100. Ongkos 100. Ongkos 100. Iya. Dan bereping biar warna ulenar nih. Ulang boros-boros dulu, merubah lo tuh kereta. Mudik kereta. Mudik kereta. Kok udah sekolah kok? Asal pakai di sini. So orang kaya orang na pogos. Iya. Ngone sisi serius di sini. Iya, Mak. Burju-burju di pengarapon. Sini kerilian. Sekolah pude. Ya, ada gitu kan. Bah, Deh, sekolah. jelilin sini. Ini mau sekolah. Adi kan mau sekolah. Adi mau sekolah. Bulan 2. Sebelum bulan 2 Pak Bohian asal no tuh manggil hepeng. Nah, dalam sipita 200. Dar hepeng sipita. Sipita 200. Di 200. Ando pita jam. Ongkos. Terpakulikian ongkos mo. Jadi ongkos. Mampingir ini ya Tuhan. Asal kita bunda. Le, sini. Nah, dia dompetmu. Terus siapa dompet batu 7 di jebu. 7 jebu. Baik, tunggu aja. Mau ongkos mau bayar di sana. Mau hepengmu tuh sampai. Tunggu sana orang mago. Orang paturu-turu. Orang seorang nama orang rapina bagus. Bukan sana baik. So. Oh, rupin dompet tuh. Ngalih kuliah dia otok. Malia banget gue guys. So dia nama suku-suku nama itu. Nah, so putih. So ba. Nah, kau masuk dia. Dia masa 100. Dia hobi deh. Nah, dia masuk dia. 10 juta ping. Siapa masuk dia? Nalan mau larang na hurang. KTP. Baga bay. Oh, nomor lopi-lopi pakai ping ni. Ada besi KTP me. So bay. KTP me. Itu udah KTP ku bang. Kami di sini masalah ni. Malu-malu umur sekolah. Bursu-bursu malu dia raja mi haduan ingo tau. Unang Anak. bahasa tinggal 100. Dison ongkos di bos. Dia bos. Udah 2.000 nana mana? Biari 20.000 bang. 2.000. Umay dito guys. Bahoy hutar ho. Hari sudah larang sudah. Nah, sini 10.000. 10.000 lagi main internet. Nah, 5.000. Mulu 20.000. Wala ni na may 5.000 bang, ngiri ni udah nih udah.
Ganyan to. Pinakibig ako eh. Ang miyak naman no. Ano ba? Huwag mo ng tulak. Ang bawa pinaktok. O naman nga doon. At saka ni Dompe naman sa 5,000. Ah, tamay dah. Malami sa pa sa guru eh. At saka ni Dompe naman sa 5,000. Tinggal ma KTP. Doh, BPJS. Ngiri niya bangit. Magkikisop.